arukugambira mu rukiko rw'abanyamahe hamwe n'abebembezi ba district ya Rukiga umutawuni kanse ya Muhanga urugendo rire kutebekanisa ikiro cya tarehe 6 umugambirizo w'amahe gihanga Major General Felix Kulaije yagira ngo abanya-Uganda batekereze bishoba ahanshonga y'ikiragiro cy'amahe PDF Actensia ekakuratirira ubuhabuzi bwa Supreme Court buha ekirabanza kureba ngo umwe bembezi wa kote ejo abara basa kubumura muzi wa kote nkuru ecya kabiri yahabura ngo buri muntu wena uri kuza kwijo mu kote masho aryo umuntu wabutosha abe aine mishango irakwatana n'yamaye Major General Kulaije yagira ngo abanya-Uganda abarashangwe bakwejumbira umahenda biragiro barukoragana n'abanyamahe bakashangwa bine bukwato ebyamahe umuzindi nshonganya mwinji ngwabo nko kwiteka rero kugamba nibakutwarwa mu koti y'amahe mwiwe kwa tembundu wajwara uniform ke yangeje narishi wa nyambaho kwito umuntu nari kwiba twine mbundu wayireto mu koti masho ahaciro cya tarehe 6 kirukuzwa burubero mukaga ebikwezo kwa kabiri Major General Kulaije yagira ngo bonka amahe bashazire mu ngo kujaguza ko mwako gurukwija kubeho mucyange cya Kigezi no bareba batakamanyire district ki erata yayiso mukorogo ogu yagira ngo baza kore ibintu bitari bimwe na bimwe mu buri district eyo mucyange cya Kigezi nuya kuvuga na bembezi ba district za Kigezi yona tandika Kisoro mbaburu kungiri na hanuya mwendi za Kigezi zone nenki buri mwaka turajaguza ekiro kitwazarwa nka UPDF nebiro mukaga kwezi kwa kabiri kinana na gumwe ubu bagenzi bitu batera baraks ya Kabamba Major General Kulaije yashuba abanya-Uganda ubutejumbiro mu ntaro no kurwana mu bwire bw'akaruru ubwo turimu nubwo akaruru abantu bari kuronda akaruru ukwezi ko kubanza turaza kutera akaruru ka president mebaza ba parliament rero na Rusizi naki ngo nyine kushaba twari kuza kutera akaruru ekirabanza tugume n'ubusingi turinde ubusingi bw'icweka cyitu icya kabiri tureke kurwana akaruru cyo life and death mu rukiko n'uruwo rumwe urukiyamano wa district ya Rukiga Robert Mbabazi Kakwerere yasima abanyamahe ahabwo kutekateko kutokujaguza umucyange cya Kigezi. We have even worked very well with you, so what I can promise is that we are going to popularize this whole event and I am sure you'll be able to receive maximum support. Gashakwa Jimmy Emmanuel ahabwa Tayari West.